Senina Moria sini kelengi Tuhan, ijapa pekam ringan ibas paksa enda. Salam jumpa ka kita, ibas kebaktin PA Morianta bas paksa enda. Guna menaken kebaktinta, mari ras kita rendi bas kitab dendenta nomor 305 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Isahkan kami bui bujur man bandu o Tuhan. Sebab lid dengar tetap kesempatan kami guna muji-muji gelarndu. Ertoto mindo perkuah atendu dengan erlajar arah katandu. Katandu eime jadi ulu gegah kami ibas ndalani kegelukan kami. Paangkaken dage katandu Tuhan tupung kemahandu ersemekah nuri kenca. Kelah kerina perpulungendu singgo sikap gunan dengkeh kenca banci pei antusina. Terpuji kam Tuhan arah katandu sebab reh kami kelah kerina salah lepak sini bahan kami ia lemindu. Kelah atan dengan metunggung kami bengket kubas kini rajandu. Sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgelu. Amin. Senina Moria si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Roma bindu sada ayat 10:6 seh kubas ayat 10:7. Isina nina bagenda. Lah aku mela karena berita si meriah Sabab berita si meriah ekap kuasa di bata guna nelamatkan kerina kalak si tekman Yesus Kristus. Perlebih man kalak Jahudi. Jenari man kalak si deban si labo kalak Jahudi. Sabab arah berita si meriah tangkas uga di bata ngerembakkan manusia kempak dirina. Si enda ibenaken ibas kini teken janah erkedungen ibas kini teken. Bagi lit tersurat ibas pustaka si badia. Kalak si enggo iperembakkan di bata kempak dirina. Erkiteken kini tekena ngeluh me iya. Ibas paksa enda. Tema singgo isikapken Moria GBKP. Emekapken megah kuakap karena berita si meriah. Halu tujun, meteh maka berita si meriah eime kuasa di bata. Ngajarkan man anak karena kini teken nelamatkan jadi kemegahanna. Senina Moria sini kelengi Tuhan, megahkin si akap guna beritakan berita si meriah. Megahkin si akap maka kita igelarkan jadi pengikut Kristus. Meriah ngeikin siakap. Adina berita si meriah ngeluh ibas dirinta. Endama jadi penungkunan man banta ibas kita tek man dibata. Maka ulah karininta berita si meriah
tapi gulut ukur ta, serbut tangkel-tangkel ta, arkiteken lama bakriahan. Perberita si meriah, memberitakan karena berita si meriah, tapi banci jadi perberita EP kurang ngeakap nariah. Iberitakan berita si mahuli, tapi lengah bo tentu mabakini ulin man bana. Tapi Tuhan ta Yesus Kristus, iberitakan na berita si meriah, iyakin berita si meriah arah ia ngencadalan ku berita si meriah gelabanci kita terkelin. Sebab ikatakan pendai ijenda kala situ nge mantuhan iperembakkan ras di bata. Kala si rembak ras di bata datkan kegeluhan. Maka ibas paksa kesempatan nenda iturikan Rasul Paulus, maka labu ia kapna mela ia jadi perberita si meriah. Sebab jadi perberita si meriah labu suka. Lik kalak si ngalo kenca, lik kalak si nulaksa, lik kalak si gua gelarna latralu kenca kai sini berita kena, mungkin kadan geluh na pelaka terlalu ken, karena ise ia pe jadi penilaian, rikutkan berita sini berita kene bagai pe ibandingkan ras kadan na pe banci jadi tantangan, endam perbeben simberat. Tapi laban silang, hadite kita man kai si ikatakan di bata, maka na perberita si meriah suruh-suruh kenai ngenanami kini seran arkiteken berita si ibabane. Sebab labu kerina kalak tekman Yesus Kristus ulu berita si meriah Jana ibas memberitakan berita si meriah iajarkan pe maka na perberita nurikan karena keselamatan sireh dengan ibaba Yesus Kristus. Kini teken mauluna. Ibas kita tekman Tuhan Yesus. Janari dalam nama kita tekman wana. Arah kita erlajar. Arah kata di bata. Perkuah ati di bata sinelamatkan kita. Labu perbahanan tan nelamatkan kita. Tapi kalak singgo iselamatkan perbahanenna suwe ras berita si meriah. Berita si meriah si iberitakan kita. Mabai kita ngeluh ibas keriahan, ngeluh ibas keselamatan. Janah labo berita kencang-kencang kita. Tapi pemin kata di bata ngeluh ibas kita, si maba keriahan mengubah, mentransformasi kegeluhan. Langa dina si katakan saja, si beritakan saja, suka nge. Tapi kuga kata di bata ngeluh bas kita, enda jadi kemegahan ta. Megah min siakap. Amin nape mon mawon ibas kita beritakan berita si meriah berbagai-bagai ngepengalokan teman penilaian na. Laseri kerina. Lik deba meriah hakapna, lik deba serbut ukurna. Deba lateralo kena, deba madiatay nape. Tapi amin nape bagai berita si meriah harus ngetetap diberitakan. Pengarapan ta anak-anak GBKPP meriah dengan megah hakapna ia jadi warga GBKP. Terdilo pusuhna jadi perberita si meriah. Jana ia tekna berita si meriah kuasa di bata si nelamatkan. Berita si meriah maba kini ulin. Berita si meriah harus ipembarkan dengan labu terpengadi manusia. Sebab ini ijai kuasa si erdahin. Maka tetap orang tua, tetap nande di tengah-tengah jabu. Kugada ge kam, kugada ge kita ngajarkan kini teken mana anak ta, maka megah minakap na ia jadi kalak Kristen. Megah hakap na ia jadi pengikut Kristus. Salib lah hanya simbol. Ibas kerahung na jadi bura. Ibas cuping na jadi anting-anting. Entah pe jadi cincin na. Entah simbol-simbol kekristen. Si banci encidahkan ia kalak Kristen. Lah terjengjengen ca.
Tapi min memang teridah, maka berita si meriah banci maba keselamatan. Berat nakap nalai berita kena. Enda tugas orang tua guna nurikan kerna berita keselamatan jadi kemegahan manana anak. Sebabna adi tangkas manana anak takrina berita si meriah dalan guna rembak ras di bata, dalan guna kempak keselamatan. Tentu ya adik kalak sirkini teken manggome pasti perbahanan na mahuli. Kalak si mahuli lengabo tentur kini teken. Tapi kalak sirkini teken gua apa pe lit ulihna teruji arah kai sini lako kena. Tapi jujur kita memang makatep nge berita si meriah hendape lama bakriahan. Li ngedeba dah kam banci jadi beban nakapna. Ya pulung kebaktian ningene biasa-biasa saja. La mempengaruhi kubas kegeluhan. La arbanca mempeturah ketedekan natena. Sebab yakap biasa-biasa saja. Tapi adi kin berita yakap erkuasa, berita mengubah kegeluhan. Adi lakin diberitakan berita li tempas yakap silengah silakukan bas geluh ta terdilo rusur pusuh tandalan kenca tentuna incidahkan makana di bata make kita arah kuasana guna berita kenca maka sempat entah lagi sempat terbatas dia kesempatan ta mon mungkin lalit pe kesempatan ta tapi sitik kangen calik kesempatan ta entah buai kesempatan ta beritakanlah berita si meriahe kemegahan siakap kita jadi pengikut Kristus. Amin na pelit resikonya. Amin na pelit tantangan. Senina moria sini kelengi Tuhan. Tugas ta. Suankan pengaruh siya mananak ta. Maka nuluriahan nakap na rusur ngenen berita-berita ibas handphone na, smartphone na. Tapi meriah minakap na ngoge pustaka. Rutang akap na bana dilenga oge na pustaka. Enda harus siajarkan manana anak. Gelah pagi jadi modalna di merantau ia minter daramina gereja. Ekin pedahta. Labo perlengkapan nangenca perlu mis katakan man bana enda pustaka babanakku. Daramindu pagi ja gereja tupung kam pagi lanai ras kami. Ingat saat teduh. Maingin cakata si banci si katakan. Sebab ras kita pelala bancing lau dalan kena, apalagi daw karas kita mabagi. Makanya senina moria sini kelengi Tuhan. Kalak si megah hakap na karena berita si meriah. Tentu mempengaruhi kubas kegeluhan nagrina. Martin Luther pe bapa gereja tak pernah rukur bagenda. Kalak sirban mahuli maka terkelin. Perbahanan mahuli maba keterkelinan. Apa ikin nakap ndu perbahanan ta si mahuli maba kita ku keterkelinan. Perbahanan mahuli te pe melkat denga. Perbahanan mahuli pe man urasan denga. Iurasi selalu kesasi badia maka banci lalit jai kepentingan si de bantu pungerban mahuli. Lang tupung kita arban mahuli pilih denga ji unsur dosa. Tapi kala singgelu ibas kini tekan umputenna makapkan perbahanan mahuli. Rutang akapna ia tekman dibatala dalan kena si mahuli. Rutang akapna adi lenga dalan kena kekelengan sebab ekin pendilo Tuhan man kala si te. Ulih berita si meriah. Ulih kata dibata si tersuan ibas puso. Iajuk kita kerina, ipersingeti kita kerina. Gelah nanandai tengah-tengah gereja tapi tetap ngasuk nurikan man anak-anak, man keluarga, makana kita enda tanggung jawab tekman berita si meriah berita kenca dengan geluhkan berita si meriah ibas kegeluhan ta bagi Paulus pelaya mela lang ancaman kengeman bana ibas ia memberitakan berita si meriah
Makatap ngepiga-piga kali ina namina kini seran. Arkiteken ia jadi pengikut Kristus. Tapi lah ia ngadi, arkiteken kuasa kesah si badia arah berita si meriahe, erbahanca, tersuan dengan tersuruh tetap pusukna, guna berita kenca. Mari kita kerina muat bagin, arah talenta, arah kengasupen, arah buatan talit, arah waktu tasilit, guna beritakan berita si meriah. Menahang kalangkah ta, janah meriah ka ukur ta, dahi kenca, sebab Tuhan si masu kita kerina. Amin. Mari ras kita sada ibas pertoton, ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa. Iendesken kami nande i tengah-tengah gerejandu. Gelah ngasup tetap makeiken waktu silit, guna beritakan berita si meriah. Gelah eipe tersuan ibas pusuh anak-anak, jadi kebiasanna, jadi keriakan ukurna, menahang langkahna, guna beritakan sa, dingin pe tersuruh pusuhna, sebab nggo tetap isuanken i tengah-tengah jabu kempaksa. O Bapa si mada kuasa, lah kami mela jadi pengikut Kristus, amin nape melala resikona. Iidah kami, ibas perkembangan zaman enda pe. Te kami maka tuntutan simbelin naman kami. Tupung kami igelarkan jadi pengikut Kristus, usihen kami makapkan kam. Pasu-pasundu nande i tengah-tengah gerejandu, gelabanci pe ngasup gunanuanken, ngajarkan pengajaran man krina sinur surna. Nande i tengah-tengah gerejandu sir tedah ate guna natang tuah, Tuhan si menikapkan sa. Ketedahan ate nande i tengah-tengah jabu si lengar sada arihna ras Bapa, arkiteken piga-piga prinsip, entah piga-piga persoalan si lengar sada perari, ibas perkuahaten du lembab pusuhna si legin ukur duana, turah pe perdamen. Bagepe nande i tengah-tengah gerejandu, si ertedah ate anak-anak singgo dewasa lenga erjabu, ibas umurna singgo meganjang, dudurken kam tandu si melias man bana, isikapken kam si mekulina man bana, seh pengarapan orang tua ipe banci tersehi rikut rasana kami. Bagepe o Bapa, nandangi kerina nande i tengah-tengah gerejandu, sirulang tahun, perjabun ras ulang tahun ketubuhan, kubas tandu ia iendesken kami. Bagepe perbeben sini hadapi nande karena anak-anak, ibas perkuahaten dupe tersampat ia kerina, megegeh ia. Bagepe nande tengah-tengah gerejandu sisangana erceda ate, kam singapuli dengan empegegehi ia. O Bapa si mada kuasa, la terligen matandu natap nandangi kerina nande tengah-tengah gerejandu. Kela ibas pemasu-masundu pe tetap ia megenggeng, dengan laya seriras doni enda. Tapi pe banci, yang ngasup tetap ngikutkan kam, dalankan surah-surandu, di tengah-tengah kegeluhan nasi tep-tep wari. Pasu-pasundu, nande kami, si sangana sakit, kam si erkuasa guna ngangkatkan pinakitna. Bagepe mindo kami perkuahaten du ibas berbagai-bagai profesina, kam Tuhan sinampati singajari empegegehi simbre kesehatan kejuah-juahan ras rezeki man bana. Endam pengendesen kami ras pertoton kami, pasu-pasundu buatan kami lit, langu raki silit ibas kami tupung kami nampati, tupung kami mere persembahan, tupung kami ngelitkan kai keperluan kami, ibas pengajari Tuhan, kerina isikapkan kami bagi si sentudu peras peratendu. Terpuji kam Tuhan arah geluh kami, reh kami ngendesken kerina kegeluhan jabu-jabu kami, ibas tan keleng atendu saja, sebab ertoto kami bagi sini ia jari Tuhan Yesus, ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Pereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami. Bagi ni alemi kami salah kala empak kami.
ola min kami, ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami, idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mejuah-juah man banta krina nandai tengah-tengah gereja di Capa Pekam Ringan. Jumpakah kita ibas pe amorianta minggu sirah. Tuhan si masu-masu kita kerinana.